Уважаеми господин Мухсин Шентюрк, главен прокурор на Република Турция, геополитическите предизвикателства в координирани между нас решения и в опазването на обществения интерес, която работи в интерес на гражданите. По тези случаи се установява свързаност на Балкан за 300% увеличение броя активност и партнира с Евроджъст, в страните от региона. Всяка една страна заради особеностите на своята юрисдикция има автономност, но тази автономност в сферата на глобализацията и особено в сферата на трансграничните, на престъпна дейност и на кибермоделиране по отношение на последните разбирането за международно сътрудничество. Сигурен сме обединени около... На Балканите всъщност ние много често в исторически план сме живели в рамките на една държава. Balkanlar stratejik konumu itibariyle tarih boyunca hem kültürel zenginliğin hem de çeşitli güvenlik tehditlerinin merkezi olmuştur. Organize suçlar, terörizm, yasa dışı göç, yolsuzluk ve siber suçlar bu coğrafyada hepimizi ilgilendiren ortak tehditlerdir. Bu tehditlere karşı ulusal çabaların ötesine geçen, bölgesel düzeyde etkili ve sürdürülebilir bir işbirliği geliştirmemiz zorunludur. Özellikle siber suçlar günümüzde savcılık makamlarının karşılaştığı en dinamik ve karmaşık alanlardan biridir. Dolandırıcılık, kara para aklama, kripto para üzerinden yürütülen yasa dışı işlemler, çocukların çevrim içi istismarı ve terörün finansmanı artık dijital ortamda gerçekleşmekte ve tüm bölge için ortak bir tehdit oluşturmaktadır. Bu forumun bütün bu konuları gündemine almış olması son derece isabetli bir adımdır. Önümüzdeki oturumların ve tartışmaların son derece verimli ve faydalı geçmesini temenni ediyorum. I was myself our contact point to the project, and we so far supported 40 major criminal investigations. Terrorism, money laundering, challenges facing Europe are seen. Crime and criminal networks uphold the rule of law, territorial autonomy, and judicial independence, and the EPO. Through the Western Balkans Criminal Justice Project, which will also be presented. С единното европейско пространство придобива мащаби, особено с оглед и конфликтите в близост. Тук и подчертава значимостта на форума и за думите, които той каза. Аз искам да допълня неговите думи, като кажа, че всъщност, колеги, нашето оръжие е законно.